I pozdrav ljudi, moj miljen, ja sam kao što vidite danas prvi put igrao Minecraft, ali u stvarnom životu. Svi ste navikli na obični Minecraft koji znate kako izgleda, ali ja sam pronašao najluđu verziju igre koju ćemo danas igrati ljudi. Znate kako izgleda kada kopate blok u Minecraftu, pogledajte ovdje sad. Ako želite bilo šta da uništite, to izgleda ovako. Svako uništavanje izgleda bukvalno kao stvarni život. Ja na ovo nisam navikao, šta se dešava. Možete kopati rupe, isto kao u pravom Minecraftu, samo izgleda sve realno. Meni je bio san da vidim kako ovo stvarno izgleda ljudi. I evo vidite, možete lako da kopate rupe i sve kao u pravom Minecraftu, ali stanite. Treba da vidite kako izgleda kuća, znači bukvalno na prvi pogled izgleda najobičnije. Imate baklju chest, pećnicu, pogledajte samo kako sve izgleda realno. I možete čak da poverate blokove kao i u stvarnom Minecraftu, vidite. Svako preživljavanje se počne s uništavanjem drveta. Hajde vidimo kako izgleda ovdje kada se uništava. What? Ili mene neko zeza, brate, znači da li je moguće, izgleda kao pravo drvo. Iznutra je bukvalno punjeno drvetom, znači ne izgleda kao običan blok. Čekaj da ga uništimo, da vidimo da li će da padne ili ne. I posljednji blok ide ovdje. Pada! Šta se dešava ljudi? U Minecraftu stoji u vazduhu drvo. Ovdje sve pada. Prvi put Minecraft ima smisla. Ako želite da napravite hleb, to je isto prelako. Samo treba da uništite i sve izgleda kao stvarni život. Moj mozak će da postane bomba. Ej, čekaj, kad smo kod bombi, imamo dosta stvari u inventoriju, a također i bombu. Tako da hajde vidimo šta se desi kada postavimo bombu ovdje. Shit, moram da pobegnem dok ti je puklo. What? Zapravo puca. Oh my god, ljudi, šta se dešava? Tu nije sve, također imamo stvar koju baca vatru. Tako da hajde vidimo da li možemo da zapalimo našu kuću. Ne znam da stvarno gore ljudi, pogledajte ovo. Ako želite da ugasite vatru, imamo aparat za gašenje požara i možemo samo svu vatru da ugasimo ovdje. Ja ne mogu da verujem. Ovo ovdje nije jedine mapa, skinuo sam još jednu, ali prvo ćemo da izuništavamo cijelu ovu kuću ovdje. Stavio sam 500 bombi ljudi. Moram da pobegnem. Oh my god, sve će da pukne sad. Šta sam napravio, okej. Izuništavajte like ako želite da počne preživljavanje u realnom Minecraftu. Ako bude 50.000 lajkova na ovoj epizodi, ovo može da postane serijal. Samo se plaši da me ne napadne anonimni u ovom Minecraftu. Oh my god, vidite kako pada kuća. Sve pada sa kuće kao da je stvarnost. Ako odlučite da kopate ispod sebe u ovom Minecraftu, zanima me da li upadamo u lavu. To ćemo ljudi sada da testiramo. Da sam ja to iskopao. Imaju ladno i pećine ovdje. Ovo sad već nije normalno, izgleda sve previše realno. Da li me neko zeza? Idemo sada na Minecraft sela u stvarnom životu. Dobro jutro svima i dobrodošli u Minecraft selo ljudi u stvarnosti. Wow, okej, ovdje ima dosta toga da se istraži. Kuće su nerealne, jel mogu da otvorim vrata? Čekaj. Mogu? Imaju bukvalno sve građevine. Isto kad je se popnem ovdje gore. Oh my god, zašto nisam ranije znao za ovo? Imate balkon, znači bukvalno sve izgleda kao prave kuće. Čekaj sekund, zanima me da li imaju villagere. Villageri, gde ste? Možda nađemo kamerman ovdje. Sećate se da sam njega imao u preživljavanju. Pokile, gde si? Okej, on sigurno ne živi ovdje. I vrata se isto otvaraju kao u stvarnosti. Ne moraju samo u jednu stranu. Hoću cijelo ovo selo da uništim ljudi. To mi je cilj, ali prvo da ga istražimo. Da vidimo šta možemo da pronađemo ovdje. TNT! Ne znam da bi bila sjajna ideja da ga zapalim, ali ajde probamo. Prije toga ću da podu da nacrtam logo zato što imam sprej. Dobro, i ispao je okej, nije loše. Sada će vjerovatno da se uništi sve zato što ljudi uzet ću bacač plamena i zapalit ću TNT, ne znam da će se stvarno zapali. I... What the fuck se desilo ljudi? Pogodilo me ovo u glavu, jeste vidjeli? Cijela kuća je pala. Ja ne verujem ljudi, ovo izgleda bukvalno kao pravi Minecraft. Nisam očekivao da će stvarno da pukne. I još me ovaj komad drveta pogodio po sred glave. Još uvek me boli, fuck, jeste vidjeli? Vidite kako izgleda, ne mogu da verujem ljudi. Imam novi omiljeni Minecraft, ovo je tako cool. Vidi, ovo mesto gde uvijek ima chest. Hajdemo da li nešto ima u chestu, ne znam da može se otvori. Ali, okej, da otvorimo vrata i da vidimo, okej, da, tu je chest ljudi. Ali ne znam kako se otvara. Može! What? Možemo i chestove da otvaramo. Čekaj, šta se nalazi u ovom chestu? Ajde malo da ga uništimo ljudi, zato što ne znam šta je ovdje unutra. Stani. Ugalj! What? Ovo je brutalno, znači bukvalno imate pravi ugalj. Nije kao u Minecraftu samo slika, nego bukvalno postoji u chestu i možete lagano da ga izvučete ako želite. Oh my god! Neko mora da se šali sa mnom. Čekaj, ovdje je još nešto. Ima i metal. Hajde iznesemo napolje na sunce da vidimo. Evo ovako izgleda metal u stvarnosti. Ja ne mogu da verujem. Ne znam da može se kraftuje, ali sad sam skontao da su chestovi pravi. 60 ako ga uništim. Zapravo ne mogu da ga uništim, samo stoji tu. Ne mogu da verujem. Nisam provjeravao da li ima nešto u pećici. Stani. Nema, možemo samo da uništimo ovaj ugalj i to je to. Možemo da razbijemo staklo. Može! Čekaj, šta je ovo? Ja ne znam šta je ovo ni u Minecraftu, a ne ovdje. Skontao sam da sam dosta niži nego u Minecraftu. Vidite koliko je blok skoro više od mene. A vidimo da li možemo da se penjemo uz merdevine. I... Ne može. Ova kuća nema u pravom selu koliko ja znam. Možda baš zato ima nešto što ja ne znam ovdje. Ajde mi malo da uništimo ovo vrata. Što bi tu stala vrata? Beži bre. Skontao sam da definitivno ne možemo da spavamo. I to je jedina stvar. What? Šta je ovo sve ovdje? Crafting table, da li možemo da koristimo? Ne možemo samo da uništimo. Ovo ovdje stoji čisto kako bi vidjeli kako izgledaju blokovi. I ne znam kako da dobijem pikekse. Jer vidite, na primjer, da sa čekićem ne mogu da uništavam ovo, znači bukvalno ne radi. Kako da napravim pikeks ljudi? Ima neku ideju.
Dosta sam bio dobar Dex, sada postajem najgori slobni Dex koji će da uništiti cijelo selo, ali čekajte sekund. Pre toga, izuništavajte svi subscribe da posledite na Rock Fema, najjače porodice na YouTube-u. Sutra u 12:00 izlazi najjače Rock Fem jakna na dexo.com/shop ljudi. Budite spremni jer ovo će biti najluđi proizvod koji smo do sada imali sigurno. Ok, sada je vreme ljudi da izuništavamo cijelo selo. Ušao je neki bes u mene jer sam čuo da dosta vas nije subscribe-ovano, tako da sad ćemo prvo vidjeti šta radi shotgun. Ovo je puška koja puca, pa okej. Može da napravi dosta štete, ali to nije dovoljno ljudi. Ovo nije dovoljno štete, ja želim još. Šta je ovo? Pipe bomb? What the f... Nisam očekivao da ovo treba da pukne. Ali toga možemo da stavimo dosta ovako u kuću i da se pomirimo. Ok. Ne znam da li ja mogu da umrem ljudi, do sad nisam umrao. Također možemo da pucamo pištoljem, to je užasno. Ali ova bomba mi se čini da više štete pravi. Da sad treba da je postavimo ovde i da pobegnemo. Oh my god, sve je eksplodiralo ljudi. Iskreno previše mi se sviđa ovaj Minecraft. Mogu bi da se naviknem da stvarno ovako izgleda, da ne bude više onako kockasti glup. Ovo ima mnogo više smisla. Sve izgleda kao stvarni život, znači mnogo je bolje. Da imao TNT sve bi bilo mnogo lakše, ali pomerit ćemo se ovde i to je to, puca bukvalno cijela zgrada. Čekaj, sam ja to našao još jedan TNT. Ja mogu da pomeram, yes, mogu da pomeram TNT. Ok ljudi, uzet ćemo sada ovog gospodina TNT. What the f... Znači gdje god pipnete TNT ljudi eksplodira. Nisam htio ovo da uradim, htio sam da ga donesem to na kuće. I uništio sam već pola sela na sredini. Ostao je jedan deo TNT-a koji vjerojatno ne može da se zapali. Da, ne može. Ovo je presmešno. Uništit ćemo ovo drvo na brzinu čisto što možemo. Evo ga. Čekaj, drvo može da padne na mene. Hoćete da vidim da li drvo može da padne na mene i da me ubije. Mislim da ovo nikad niko nije pokušao ljudi, ali ja ću sada prvi put pogledati kako ovo izgleda. Čekaj i... padi! Tu to pada na mene ljudi. Ne može da me ubije. Okej, cool. Samo padne i oditi za sveta. Vidimo se drvo, ćao. Nisi dovoljno puku, evo ti malo bombi. Oh my god, zašto je ovo toliko zabavno ljudi, ja bih mogao da bacam ove bombi ceo život. Čekaj, sam ja to umro? Uništit ću ovu kuću do kraja ljudi, znači bukvalno cijela napukne. Kad uđete u ruševinu ljudi, izgleda bukvalno kao da se stvarno ušli negdje gdje gori kuća. Vidi ovo. Ne mogu da verujem da je neko uspio da napravi da ovo liko realno izgleda ljudi, ovo je običan Minecraft. Sljedeća mapa je najluđa gaming Minecraft soba ljudi. Ovo se desi kada vi spavate. Vaš čovjek iz Minecrafta se bukvalno pojavi na vašem setupu i pogledajte, ovo ima tastaturu. Ajde mu polovimo ekran. Pam! Sorry, vrate, izvini ako gledaš ovo. Ali morao sam da ti uništim ekran, čisto da znaš da sam stvaran. To je to? Ok, nice. Ovaj drugi isto možemo malo jer što da ne. I to je to. Idemo dalje ljudi, šta možemo još da radimo ovdje? Auto! Ne zezaj da mogu da ga vozim. What? Ljudi, ja sad vozim auto, pogledajte ovo. Tu je igračkica od ovog lika koji ima zapravo sopu i ja mu se vozim u autu sred noći. Ovo je bukvalno najbolji igrica. Skonto sad ima creepera ovdje gore. Sad ne mogu da se popnem jer sam previše nizak. Imam ideju, bacit ću mu bombu na creepera gore. Sad više nije, to je to, znači sad mora da umre creeper. To je to, uništenje ljudi, ceo creeper. Beži bre odavde. What? Je li ovo tajni prolaz? Čekaj, da li mene neko zeza ljudi? Možemo da mu izađemo iz sobe. I ovo je njegova kuća. Okej, ovo iskreno nisam očekivao. Također ima neki prolaz ovdje gore. Imam ideju. Ovo su minijaturne stepenice za mene, tako da sada ćemo se popnemo gore. I pogledajte ovo sad. Bukvalno možemo da dođemo ovdje gdje je ovaj autić. Jesam smo uništili creepera, ali možemo da siđemo dole sa police. Okej, malo mi se okrenuo auto, nema veze. Ovdje su još jedne stepenice gore. Idemo da vidimo gdje da se to vodi. Ja ne mogu da verujem. Meni je ovaj Minecraft sad postao omiljena igrica, bukvalno. Okej, neki kaktus. I ovdje je zapravo taj sword. Izvini brate, ali moram da ti uništim sword. Srušio sam ga. Jeste vidjeli ovo? Srušio sam Minecraft sword koji je pao i polomio se ovdje. Ima i Georgia. Oh my god, ćao Georgia, brate, gdje si? Sorry, morao sam. Bilo je presmešno. Sorry, brate. Ostavit ćemo Georgia bez glave, idemo dalje. Sada možemo da se popnemo skroz gore do krova kuće. Oh my god. Ovdje se nastavlja, ima još jedna soba. Ajde vidimo šta je ova soba ispod mene. Jedino da zapalim par bombi i da onda to eksplodira. I... zapravo da, možemo da siđemo sad. Koliko mi se čini ovdje im je kuhinja. Oh my god, jeli su burger. Možda je ostalo za mene malo. Yes! Burgeri perfektno izgledaju, bukvalno toliko su sočni da bih ja sad pojeo. Ok, ajde realno da ih pojedemo, da uđemo ovdje. Nice. Osjeća se kao neki miš koji uništava ljudima kuću. Ovaj Minecraft je bukvalno moj život. Pogledajte koliko je viljuška da spre mene, mogu da je pomerim. Oh my god, mogu. Ok, stavit ćemo ovdje, to nisam ja uradio. Viljuška je pala dole, znači nisam ja, opustite se. Ima i frižider. I također imamo stepenici, izgleda možemo da uđemo do frižidera. Oh my god, ljudi. Ja sam bukvalno sad u frižideru. Ovo izgleda kao da je neka torta. Da. Napriču sebi stepenice, zašto sam previše nizak. Dobro. Da, torte! Imaju svećice i sve. Video sam ovdje nešto što mi je zanimljivo. Šta je ovo? Jel mogu da vozim? Ovo je bukvalno najveća moguća stvar koju sam do sada vozio. Mislim da mogu da ištom zidove sa tim. Yes! Znao sam. Bukvalno cijelu kuću možemo da uništimo. Vidi slušalice, ovo je cool ideja. Mogu ja da napravim stalak za slušalice ovako ispod stola. Čekaj, što on drži u fioci? Ajde vidimo. Ništa. Okej. Ovdje su stepenici, možemo da se popnemo skroz do kuhinje. Što ovo treba da bude? Soj i biber koliko mi se
se čini. A, više ni to nemate, beži. Tako vi izuništavite like sada, svi koji niste. Zamislite neko dođe ovako kod nas i izuništava vam pola kuće preko noći. Ups, sorry, malo sam uništio TV. Uzet ćemo ovaj kamion ljudi i bežimo sada napolje. Vidimo se ljudi i čao. Ja ne verujem što radim. Izlazimo lagano iz ove ovde kuće, to je to. Ovdje završavamo video, ako vam se svidio, izuništavite like za drugi video gdje ćemo igrati ljudi Minecraft u stvarnosti. Kliknite dole da postavite deo Rockfema, najjaču porodicu na YouTube-u, a gore kliknite za prethodni video, tako da vidimo se svi na tom tu gore videu. Ćao!